Mwichi w'emyaka 17 y'obukuru harugye yayeterera enduru arokurabira omu bataka bwanyuma y'ishebo kimuzaara kumuhinduramu omukazi we. Omwana ogu abaire naatuura n'ishe hamwe n'omurumuna omu nju ahi babaire nibatuura omuri Bushenyi. Nza kumbeera narugaga kunaaba nsanga omunza ntangira matandika kunkwata kifuba kunfosinga kuryama nawe nakurugaho enyuma ho kakye ndufutura omukana kakaza ni sister kanje kato nabaka nanfosinga kuryama nawe hatukabugumizemu butyo yaguma nampiganisa nandonda kunyita. Omushaija ogu amanyirwe nka Makwabirizo Laban omuturage wa Bushenyi District kandi omushubuzi w'amakara omu katare ka Bushenyi Central Market. Nkanta kukimanya ngo omwana ogwa akagaruka omu kwezi okwiro kwa munana mbarranwa be omwe yanterera esimu yanje ati omukyanga kyawe haba mu buzibu hariho omwana ariho aha najwererana kandi aine bariha kuruga polisi ati mwene bariho eju mezo wawe nija omwana namushangaho ebariha yajimpire najikomora narebe kyabe kiri omunda nashanga bakaba nibeta Rabani aha polisi. Batahi b'omushaija ogw'engwisa kagwe bine bashobora nangwana naho kumpezanye to n'umukazi wanje mugira nti ijoro akabwa kariyaho muri yeri hangwe shanka mukagazi yangu twabituryaho omushasho horo munzu nakapanti akwise bafu ya mizi yaheze kunaba no mwana guruka mukuratire tugwerwa kagwe mbuzo mushija ntubone ki wakora kikire kuryama no mwana wawe batwire mba kugamba tutongana tuheshana byo kuheshana nterera abantu mbetanye tabarano mbagambira nterera randurode niwe nayemera kuzumirira ekikorwa cyo musubuzi mutahi wito oba kweta Rabani ahabo kutoroboza umwana we owatwire nakozesa akumara obwire buringwa akamwima school fees ngo yatakubasa kumuhaho tarikwiza kumushashura school fees umwana we yogo kuyabe naza kumara P7 yamwima school fees umwana yagenda wa murano kuyashiro wa murano arikwenda ngo bagwemba mushashura kwari heza yize akorere sente abo wabo bamuronda. Abatakani bashobora kubagirizeho kuganira na Makwabirizo Laban ahashonga zo kubyama n'umwana we konga akazi ko mushaija kakamuremeramu. Nyoke nyina rugamba na kugira ngo ngerezo kushitamo mu nshonga zo mushaija ogu nangwa nagezeho no kwetishe nagambaho nishe mirunde kikire yangira to mushaija ogu kandemo atogo umwana n'umwana wanje konke binte bikorwa bye ahe ngwenu atingerezo batungwenu ati nimwe mugezeho nk'abantu kurebuka ngwagamba nawe. Mwana tumukwasire twamuteka polisi twakora cyo n'iki twasika twakora fayiro obwa hati fayiro yahwire tugerize kuzo wa State Anthony akagaidinga polisi ecyo kukora. Abatakani benda ku government efubira omushaija ogu omwana ogwashimiye kwa nafuna oburinganize nko mwana first of all no mwana muto muno ashimiye kuba nakishoma nafuna okushoma kuba mwana nakoreka ngo okushoma tukora muremere okwiyaho akayiho mwishimire ahabwembereje yade abanyabuzare beningashi abantu abakubasa kubana benda kwaseriza ishe nangwa no kwenda ngo bamuye mushango bono boreka ngo umwana ine micimbi. Twatayiraho ofisi ya Faith Amanya Betega ori kora hanshonga z'abana mu district ya Bushenyi yahamya ko bariyo no bakora hanshonga z'umwana ogu. Faith Amanya Betega yagaruka yashaba abanyabushenyi hamwe n'abazire kugumana batware ishonga nkezi omube byo bushoborozi. Omuranga abazire bona n'abantu bona butukutura nabo n'abanyabuzare ecyo kintu cyabaho umwana yakugambira waba utakukibasagire hiwa mwohereza ahabo kuba nagira ngo akagambiraho abanyabuzare be nangwa akagambiraho n'umushomesa konkati yafuna kuyambwa so gagumiza mugaba mazima omushija naija kutwarwa omubegaza amateka ajinanizwe konka nintero muranga gw'abantu bona ku rebuka ngo abana bona no mushiki omwojo barindwa je obugabe bwabo tubwasisikara. Obwa hate itugambero muri Bushenyi polisi yamazire kutunga emishango eri kwinganena ekwatire nkejo omyaka 2 omwichogu hakakoma P7 wanyuma yishe kumwima school fees. Obwa hati Makwabirizo ariyo mikono ya polisi. Amakuru agagasha kwa Olivia na Sasira omuri Bushenyi. Ronde nakachumu kakari